Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini Kamis 18 Safar 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 22 Agustus 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Martin Saputra dan sholat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamataha wa ja'alani min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lana tilfutu wal manuha rusu wa salah al-badani wa ruwa tabatan nasu ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa zuriyati wa ahli baitihi wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatillahi al-muqarrabin wal qurubin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada as-salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina wa malimina wa talamizina wa ambatina wa ambatil muslimin وذوي الحقوق علينا أجمعين وما إلى أرواح المؤسسة المسجد أقوم وأن ببنائه ومعلم به ومضفته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدارودين الأول والثاني وذريتهما خصوصا إلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي والديه من شيخه وتلاميذه وزوجاته وأولاده وأحبائه وإلى أرواح أنبات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي صنع وإلى روح ما ينجي من دهما يا مسقط ما سن مسقط محمود ما وإلى أرواح ساداتنا صوفيا جميع لا إله إلا مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة شاء الله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل سلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم لقائه. اللهم صل على نور الأنوار والسر أسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir berkumpul sambil bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan.
Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Baik sekalian, kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asarihi wa nazaratihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah amin. Wa qabla hijratin nabiyil isra mimma kata laylan li qudsi yudra wa ba'da isra urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kullama min ghairi kaifin an hisarin waqtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ba'da isra urujul sama hatta ra'an nabi rabban kallama. Nah, ini mengenai masih tentang Isra dan Mi'raj. Bait yang ke-46 diterangkan wa qabla hijratil Isra, wa qabla hijrah, sebelum Nabi hijrah, wa qabla hijratin Nabi, jadi sebelum Nabi melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi melaksanakan dulu perjalanan Isra min Makkah, dari kota Mekah, lailan di Qudsi Yudra, dari kota Mekah pada malam hari menuju Baitul Maqdis yang dapat dilihat. Ini sekalian, 1 tahun sebelum Nabi hijrah, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, Nabi SAW telah melaksanakan perjalanan Isra pada suatu malam, tepatnya malam tanggal 27 Rajab, setahun sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Isra adalah perjalanan di waktu malam. Ingat, Isra berjalan di waktu malam. Asal katanya saro itu berjalan di waktu malam. Asra diperjalankan. Nah, Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra tersebut bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya dan untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalilnya. Dalil Isra. Jadi Isra asal katanya saro, artinya berjalan di waktu malam. Jadi kalau saro berjalan dewek, asra diperjalankan. Jadi Nabi SAW itu diisrakan, berarti diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, ini juga Gus kita petik hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Tidak bisa kita melakukan itu sendiri. Tidak bisa kita melakukan sesuatu perkara itu sendiri. Kita tidak bisa melakukannya tanpa dibantui dan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bisa tegaknya kita akan tegakkan oleh Allah. Kita bisa duduk, didudukkan oleh Allah. Kita bisa nguling,
dingulingkan oleh Allah. Kita bisa tidur, ditidurkan oleh Allah, bisa bangun, dibangunkan oleh Allah. Bisa melihat, dilihatkan oleh Allah, bisa mendengar, didengarkan oleh Allah, bisa ngomong karena lidah kita dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala gawe, segala hal rasakan sertakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia kita ni la haula wala quwata illa billah. Jangan merasa kita hebat, merasa kita kuat, merasa kita gagah, merasa kita kaya, merasa kita pintar, merasa kita ini masuk. Yang hebat itu adalah Allah, yang gagah itu adalah Allah, yang kaya itu Allah, yang berilmu Allah, yang hebat, yang berkuasa itu adalah kita. La haula wala quwata illa billah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Harus kita betul-betul rasakan. Jadi kita manusia ini betul-betul lemah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan sombong. Jadi kalau kita berhasil jangan sombong, dan kalau kita tidak berhasil jangan kecil hati. Kita tidak berhasil ya wajar be, karena kita lemah. Tak berhasil ke tidak? Ya wajarlah. Karena kita kekurangan. Nah kalau kita berhasil, kita tidak sombong. Kenapa? Karena berhasilnya kita ni itu karena dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada serta Allah, ada kudrat iradat Allah. Jadi kita panas minta hujan turun, kita berdoa lalu turun hujan. Hujan turun ni kendak Allah. Hujan turun lebat, kita nak pergi ni atau kita ada acara. Mak manalah supaya tahun ni hujan ni berhenti. Lalu kita berdoa kepada Allah, minta stop ke dulu hujan. Lalu dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat iradat Allah, hujan yang lebat tadi stop. Yang hebat itu siapa? Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang manusia ni pacak natangkan hujan, pacak nyetop hujan, salut gitu. Oh bolehlah kawan ni. Hebat ya. Tidak ada hujan-hujan angkat tangan sekali, turun hujan. Pakem hebat kawan ini, hujan lebat itu dia angkat tangan, berhenti hujan. Oh. Padahal yang hebat itu adalah Allah. Allah nak menunjukkan kehebatannya, Allah nak menunjukkan kekuasaan melalui orang kita ni. Tapi kita ni ketika dijadikan oleh Allah tempat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kita tidak menyambungkan kepada manusia bahasanya keberhasilan kita ini karena kekuasaan Allah. Tidak. Tapi kita mengedepankan kehebatan kita. Baru tahu kamu. Itu baru sedikit yang betul kan. Yang aku hebatnya, aku pacak nyetop hujan, aku pacak nunggu hujan. Ini manusia ni. Jadi sama seperti kita diminta orang untuk nyago ke motornya. Ada motor bagus, motor itu harganya 50 juta motor. Bagus tu. Nah, yang punya motor ni ada gawe, dia minta tengok ke dengat. Tu tengok ya, beres. Nama itu wong tadi pergi, kita ngahaknya, kita motor kita gambar-gambar di motor tadi kan naik pula. Ngenjuk tahu sama wong kali ni motor kita, padahal itu motor titipan wong. Sedang ngengkeng ngambuk yang punya motor datang. Nah, makasih. Punya kan motor kau itu. Segeknya baik. Nah, kita ni banyak tu segeknya baik. Jadi Allah tunjukkan kekuasaan itu melalui kita, tapi kita tidak mengatakan ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah kekuatan Allah, ini adalah kudrat iradat Allah. Tidak. Yang kita kedepankan, memang aku hebat, aku bisa, aku mampu. Jangan harus seperti itu. Jadi hadirin, Isra itu betul-betul terjadi. Bukannya cerita dongeng, bukan cerita-cerita apalagi cerita khurafat, cerita yang tak masuk akal. Benar-benar terjadi. Apalagi Allah abadikan peristiwa Isra di dalam Al-Quran, di surah Al-Isra ayat yang pertama. Kemudian wa ba'da Isra urujun ila sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Nah, setelah Isra
Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanannya Mi'raj. Mi'raj. Hatta ra'an Nabi Rabban kallama, sehingga Nabi melihat Tuhan Rabban, hatta ra'an Nabi Rabban, sehingga Nabi melihat Tuhan kallama, berkata-kata. Nah, jadi Isra dulu baru Mi'raj. Main sudah aku jelaskan kenapa nak Isra dulu. Ngapa nak Isra nian dulu? Ngapa tak langsung Mi'raj? Ngapa nak Isra dulu? Padahal langsung bisa kan Allah dari Mekah, dari Haram langsung ke langit tujuh, langsung ke Sidratul Muntaha, bisa tak? Bisa. Nah, ngapa nak berjalan dulu ke Baitul Maqdis itu? Ke Masjid Aqsa dulu. Nah, ini namanya syariat dan hakikat. Syariat. Jadi perjalanan Isra itu syariat. Mi'raj itu hakikat. Nah, jadi kita sebelum berhakikat syariat dulu. Sebelum kita tawakal, usaha dulu. Nah, contoh kita bawa motor, bawa kendaraan luar. Kita kunci tak? Kita matikan, kita kunci, bahkan kita tak kunci tambahan lagi. Nah, ini syariat. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah, tawakal, hakikat. Jadi tak ada langsung kita berhakikat langsung ninggal ke motor. Tak salah nak diunjuk kunci tambahan, dimati ke lagi tak motor itu. Kunci masih dimati lagi, tak masih hidup. Tawakalnya lolo itu tahun ini. Maka perlu syariat. Jadi itu hikmah Isra dulu, berjalan dulu, baru Mi'raj, baru naik. Jadi malam-malam rumah kita jendelanya, pintunya ditutup, dikunci, disentangi lagi, beg lagi kursi, sender lagi situ. Nah, itu namanya Isra. Mi'rajnya kita tawakal. Jadi kamu ni harus usaha semaksimal mungkin, usaha optimal. Jadi mereka berperang dengan senjata apapun yang bisa dijadikan senjata. Ada bambu diguncingi jadi bambu runcing, ada keris, ada golok, ada kapak, ada pedang, ada kayu, lading dapur laju juga. Jadi optimal. Setelah itu waktu perang tu tawakal kepada Allah. Akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan, merdeka. Sakit juga sakit. Kita tahu yang nyembuh penyakit siapa? Yang nyembuh penyakit adalah Allah. Tapi kita datang ke doktor. Ini Isra. Ini syariat, datang ke doktor minum obat. Padahal kita sudah tahu hakikat yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, bukan doktor, bukan obat. Tapi tetap kita bersyariat. Jadi wa'bada Isra urujun lis sama hatta ra'an Nabi Rabban kallama. Jadi setelah Nabi Isra, Nabi melaksanakan perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Alat untuk naik tangga. Jadi kita hadirin pada suatu saat akan melewati tangga itu. Mi'raj itu tangga tempat ruh nanti naik menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mati itu dia bakal naik tangga Mi'raj naik menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam kita kapan tapi yang jelas pasti. Jadi asal tanya tahu cak mana jingok bedewek ke cak mana bentuknya jingoklah dewek ke dan asal cerita sama kita jingok bedewek sudah tak salah nak cerita sama kita, tak salah nak tunjuk tahu kita, tak usah. Itulah bentuknya. Sebab waktu kita mati kita dibawa naik melalui tangga Mi'raj ini. Naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Hatta ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabban. Hatta ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabban, sehingga Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah dengan mata kepala, melihat langsung. Rabban. Tapi ada
garis bawah bila kaifiyatin, tanpa bagaimana. Jadi kalau ditanya apakah Nabi pada malam Mi'raj itu betul-betul melihat Allah, betul-betul melihat Allah. Tapi ada garis bawah apa bila kaifiyatin, tanpa bagaimana. Tanpa jangan ditanya cak mana, tanpa bagaimana. Inilah suatu karunia khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa kepengen nak ketemu Tuhan, kata Tuhan, kalau kau nak tengok aku, tengoklah gunung itu. Lalu Allah bertajalli kepada gunung itu dengan nurnya. Begitu nur Allah Subhanahu wa taala Allah tempelkan ke gunung itu. Allah pinta kepada Nabi Musa, lihat gunung itu. Allah bertajalli kepada gunung itu, nurnya langsung gunung itu meledak. Gunung meledak, Nabi Musa pingsan. Ini baru nurnya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW ini ketemunian. Oh, kalau kehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ya Nabi hadirin hamba Allah pilihan dari seluruh makhluk yang ada ni. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari para malaikat, lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan beruntunglah bagi kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Bahkan Nabi kallama, berdialog langsung. Bagaimana dialognya? Nah, yang diabadikan tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Jadi Nabi SAW mengucapkan salam kepada Allah. Itu salam untuk Allah. At-tahiyyatul, segala penghormatan, mubarakatus, dan segala keberkahan, as-salawatut, dan segala kesejahteraan, at-tayyibatu, dan segala kebaikan, lillah, hanyalah milik Allah. Jadi segala kehormatan, segala keberkahan, segala kesejahteraan, dan segala kebaikan hanyalah milik Allah. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah. Allah mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka, salam atas engkau ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah dan keberkahannya, wa barakatuh, semoga tetap tercurah atas engkau. Jadi kita hadirin kalau ada masalah pening pala dah hunyam ni, baca stres dia tak masalah ni, macam mana Ustaz jalan kuatnya, ngadulah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadu sama Nabi, curhat sama Nabi. InsyaAllah kalau kita sudah datang kepada Nabi, ngadu sama Nabi, curhat dengan Nabi, Allah selesaikan masalah kita itu. Kecil lah masalah-masalah kita ni, kecil lah. Paling masalah pulus tu lah, terbundu tu lah, kecil. Datang kepada Nabi, caranya ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan dan hati ini daripada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, qad hillati adrikni aghisni sari'an mi izzatillah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. InsyaAllah selesai urusan kita. Lalu Rasulullah jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam selamat, salam sejahtera atas kami dan atas orang-orang yang solehin. Lalu malaikat menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Inilah ucapan ini, ucapan yang kita baca bertahiyat ini adalah dialog antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Isra Mi'raj itu hadirin, Nabi berangkat dari
Mekah ke Baitul Maqdis, jalan yang begitu jauh tapi ditempuh dalam waktu sangat singkat. Bahkan Nabi melanjutkan perjalanan Mi'raj, iaitu naik dari Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua sampai ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, melihat Allah, dan Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah malam yang penuh barakah, perjalanan yang diberkahi oleh Allah, perjalanan yang diridhoi oleh Allah, perjalanan yang suci. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini menunjukkan kepada kita betapa cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus menunjukkan dengan ada Isra Mi'raj ini betapa tingginya beliau, betapa hebat derajat dan martabat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, bagi kita cak mana bisa tak kita Mi'raj? Kalau Isra berjalan malam kan, Isra berjalan. Jadi kalau kita berjalan malam, sudah Isra itu malam dah berjalan gitu kan. Bagi orang acara tahlilan, Isra jalan malam. Nah kalau Mi'raj, bagaimana Mi'raj? Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi walaupun kita tidak pernah Mi'raj seperti Mi'rajnya Nabi, tapi dengan kita melaksanakan solat, hadirin, itu sama seperti kita melaksanakan Mi'raj. Allahu Akbar. As-salatu mi'rajul mu'min. Jadi solat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi washabihi wasallam ala kulli syai'. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalif syada'id wal mihan ma dhahara minna wa ma batan min baladina Indonesia wa falimang darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.